Mercado and family. Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul. Roger Arceo and family. Marwan and family. Chito Carion and family. Jesus and Carmelita Duque and family. Renato and Rosalie Lapak and family. Rodelio and Rosemary Rasay and family. Jesus Jr. and Inifa Duque and family. Shirley Duque and family. Sherin and Abby Angeline Apostol. Jonathan Langit, Benvenido Pring. Linda Tantenco and family. Renato Donato Anthony. Rene Flores. Emilio Eugene Jr. and family. Pagkikinis rin kabaytan ng Micaela Nuki. Ampoy Christine Kapili. Manalangin tanong mo naman pagking malagong kapandanan dari Robert Josephson, Dr. Agnes Salvador, Shioni Pineda, Elsie Dison, Baby Pantig, Winston Chang, Edison Pring, Julius Ryan Angeles. Pagiging special intention dari Janet Terrado, Arginel Terrado, Arnel Terrado, Ino Soriano, for the health, safety, and special intentions of the doctors, employees, and patients of Pampanga Medical Specialist Hospital, Ravina Pring, Joel Ramos, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi. Yabetala naman po king panalangin tamo ding donors ng Asol Living Water Project, Mrs. Barbara Dimal, Mr. and Mrs. Nestor Garlura, Emil P. Gilar Jr., Simsuangco family, Concepcion Misa, Cheryl Apostol, Presi Yumul and family, Rudy Cabalya, Eloisa M. Peñaranda, Zenaida Puno Duncan, Winnie Josephson, Mr. and Mrs. Ricky Cura, former Mayor Mr. and Mrs. Buddy Dungka, Honorable Dennis and Yoli Pineda, Rico Carrion, OJ Pitok, Herbert Sampang. Para ka rin kapatid damong miyangon ng biye, panalangin tala para kingalangangang kapayapan dari Pacifico Gonzales, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Carreon, Arlinda Juan, Emilardo Yalong, Luz Pring, Romeo Pura, Max, Cristina Benito Marinisa, pariking death anniversary ng Adela Pineda, Faustino Benigna Talosa, Esperanza Sawal, Florentina and Panfilo, Salesliaro Yumul, Josefa Calma Yumul, Rufino Yumul, Celestiano Yumul Jr., Nicanor Yumul, Reynito Yumul, Angelina Yumul, Milagros Yumul, Elpidio Maningas, para king kayang death anniversary, Jesus Corazon, Chofilo and Pasencia Palyasigi, Marcianen Francisco Sadsad, Jessie Tantenco, Susing and Paz, Apolinar and Marcela, Johanna Carmona, Chofilo Dumandan, Jose Timog Jr., Herminio Carrion, Ruben Carmona, pambeda rin sa Blancaladua, King Purgatorio.
King lagyo ning ipampo ning anak ang po ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakiagom ning Espiritu Santo, manatili kay kayungan. At keka antimurin. Kaniting kapag masusyan tamo king solemnidad ning katawan at daya ng Kristo, ing Eucharistia, isadyata na rin kaya katamong sarili king panalangin at pamakiagom, kapamilatanan ning kaya katamong pamanyisi, karing kaya katamong kasalanan. Iyagkastang miyag na nagnan ing kapanisyan. Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing kasala kong bina, King pamisi, pamangamano, ang pangpamanyap at King marok, at King pamagtangad kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay, panikapo ko, kang Nona Mariang Kapilan man Birhen, karing sa blangangelang pong banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at King pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alangangga. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoong Jesucristo, sa sambanda ka, ikang mabibiyebusal mi, king sakramento ning katawan mo't daya. Kaniting Eucharistia, ikasanay maging sikanan ming mibiye-biye, king misteryo ning kekang pangayatyo, adawon miya sana king ibpa, ayatyo banwa, ing pirasong tinape ning alang pamisagsagan at lugod, adawon miya sana karing kaya kaming kapatad, ing meto nga biye, mitugtog king malugod akasuywan, king kayarian anong nuka mabibiye, kambe ning ipa at ning Espiritu Santo, Dios manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Migdalayang tinape at alak, i Melchizedek, aari no ning Salem. Antina ning pari nening Diyos akakatas-katasan, nga nang pepanwan kang Abraham. Manano na sanang i Abraham, panwana nening Diyos akatas-katasan, amiglalang king banwa at yato. Mipuriya sana ing Diyos akakatas-katasan, aminye tagumpe keyo, laban ka rin keyang kasalang. Kanita pigkalub ng Abraham, kang Melchizedek, ing si kapulo no, ning sablang pibandyan, akeyang asamsam. Hingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Sinabi na ning Ginoo, king ari akana kong Ginoo. Lukluk ko king banda kong wanan, hangga king agawa ko lang dalpakan mong bitis, dingkekang kasalang. Manibat king Sion, ing Ginoo kayang palawakan, ing gabun akekang sasakupan. Kasalang king kayang kayupayan, kekalang ipailalam. Kingaldo aarapan mulo, kekang kasalang, ding memalen magkusalang, iko ing karelang saupan. Iba't king sagradong bundok, ding kayanakan, datang lang anting ambon ning abak, ban keko makiyagom. Ing Ginoo keko atinyang pangako, at iti enabaywan. Nga na, pari ka kapilanman,
king pangapari ng Melchizedek, karin ko mabilang. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing turo abinyeku kaya kayo, tinggap ko na naman king ginu, king ingginong Jesus, kanitang benging mi pagtaksalan niya, kinwaning tinape, pepasalamat ya king Diyos, pemiraso neng tinape at ngana. Itiya ing katawan ko, amidawon para kay kayo. Daptan nyo bilang kapigaganakan kanako. Antimurin kay batdang mengan, kinwani ing kopa at ngana. Iting kopa yang simbolo ning bayong kasundwa ning Diyos at mitatakan king kanakong daya. Balang minumko kaniti, daptan nyo bilang kapigaganakan kanako. Uling balang mangan ko kaniting tinape at minum kaniting kopa, babali tayo ing kamatayan ng Ginu ang aking datang iya. Amano ng Ginu. Salamat, King Diyos. Ako ing mabieti nape, tinipang iba't banwo, nga naning Ginu, ing minumang mangan kaniti, niya kapilanman. Ingino manatili kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka, o Gino. Tinggap nong Jesus ding kekaldan at selitana na la tungkol king kayarianing Diyos at pepakayapan no ring sablang sukat pakayapan. Inyang malapit neng lumbog ingaldo, ding labingad wangalagad, lepitan de at sinabi ra kayo. Palakwan nyo na laring tao, ban mipuntala ka ring balen, at obaryong pakalapit, balang manakit apanganda at apitudturan, uling mikailangan iting lugal. Dapat nga ng Jesus karelo, ikayo mismo di na nyong apanganda. Ngarang may kibat, lima lamong tinape ampon adwangasan ding bakalmi. Buri mong mako kami bansaling pamangan para karing dakal at taong dete, ating mga 5,000 katao, karing lalaking at tsukarin. Nga ng Jesus karing alagad,
paluklukan nyo lang makagrupong tsalimang pulo katao. May mintula ring alagad at pepaluklukan do ring sabla. Kinwanong Jesus ding 5 tinape at adwangasan, tinalangaya banwa at pepasalamat yaking Diyos para kareti. Piraso na la at saka no diwang karing alagad bani pamyero karing tao, ilangan mengan la at kinabsila. Labi lang adwang kaing ding akat mura ding alagad, inyang tinipon do ring tinape at agan daring tao. Iting mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak kaya kayungan po. Kalupan nga sabi ko na ding umpisa pag masusyan tayo ng solemnidad ng katawan at daya ng Kristo. At itim itong yang piyestang may gumpisa anya pamong 13th century. Kapamilatan ng masugi ng pamamilit ang popang advocacy. Sister Juliana mete anyang 1258 meging pamuntok de reng madre King Mont Cornelion at minungkahi na namika espesyal fiesta parangal King Santissimo Sacramento kalilwa neng pagmasulsyan tayo ing banal na Eucharistia neng Huwebes Santo. Itong buri ng malyare. Kinyang Mont Cornelion, ing Mont Cornelion po kinyang Belgium ini. Ining King Liège, ne? Itong Louvain. May kitatun ko po kayo ninyang mag-aral ko. May itong yang oras kin tren. Neng mumunta ako Cologne, adway ang oras. Alalabasan niya yung Liège. Ating Mont Cornelion, nuno ka rin niya yung monasteryo dari Santa Juliana, kaya tayo king Liège. Po. Karin, nga nang ning kwento, Santa Juliana kano, ni ka atin niyang akakit. Ingakakit na kini yung Liège. Bisa. Akakit na yung bulan. At kayong kanong bulan, kulang iaslag. At yung bulan natin yung balamo matuling. Ito yung akakit na. A brilliant light. Pero atin yung part black. At kulang yasala. At king metong a vision, ikit na pepamalino na kanuning ginutamong Yesu Kristo kang Santa Juliana, king kabaldugan, no, ning kayang akakit alarawan, king ing bulan, iya ing kalendaryo na ning Santa Iglesia. At itang matuling aspat king bulan, ating kulang kano. Ating kulang yapining piyestang parangal para king Santissimo Sacramento. O itaying pengalat ng Santa Juliana, mika piyesta para king Santissimo Sacramento. At anyang 1230, banwang 1230. Kinwento ning Santa Juliana kareng
theologians, ing kayang akakit, at ing kayang vision, pepa malino na kayo, ning ginutamong Yesu Kristo, king panalangin, pero edetinggap, pegsistidyam, makanya lang magumpis reng kay deng kapanwalan o reng visions, agad matatanggap. Pero anyang banwang 1246, kapamilataning Diocesan Synod, King Liège, King Belgium, French-speaking ya po ito. Nagdesisyon la na mikapiesta King Diocese ning Liège, kareng pisamban ng Liège. Pagmasusyan ing piyesta na ning Santissimo Sacramento. At ing meto nga supporter ng Santa Juliana, yapin i Pantaleon. Metong yang Archdeacon Jacques Pantaleon, Archdeacon ning Liège. At meging papayo i Pantaleon. Pope Urban IV, anyang 1261 hanggang 1265, yaing Papa, at anyang September 8, 1264, ana mabanwa, kay bat ng Mete Santa Juliana, dineklarana, king metong a dekreto, ing metong a selebrasyon, metong a solemnidad, originally, itang Webis kay bat na ning Pentecoste, karinya may pagmasusyan ing piyesta no, ning Santissimo Sacramento. At king piyesta nga ito, may patawaran lo ning kasalanan do reng tanggap komunyon. At karinya may gumpisa ing ditak-ditak a debosyon king Santissimo Sacramento. At i-Urban, Pope Urban the Fourth, telagani is Santo Tomas de Aquino para gawang write-up ang papangliturya tungkol king Santissimo Sacramento, telagan ng Urban IV. Pero epapukinalat kanito, anyang 1264, ing kapiesta ning Santissimo Sacramento o ing Corpus Christi, hanggang bintang iya ing metong pangpapa, i Pope Clement IV, anyang 14th century. Binayo ni anyang 1314, banwang 1314, ing dekreto ng Pope Urban IV, at anyang binayo ni ing piyesta king Corpus Christi ni kalat iya. At hanggang ini, pagmasusyan tayo. Yamong mikalat kareng Roman Catholics, nung mikalat siya naman kareng Orthodox Catholics. Makapagdaya. Ating official ng Lagyukeng Latin, Festum Santissimi Corporis Christi. Memoriae po yan. Kayuli yung kung na nyo, sabihan na nyo rin kayong kayabe bale, balo mong Festum Sanctissimi Corporis Christi nga At saka yung i-explain ka rin ing kwento ng Corpus Christi. The body Feast of the Most Holy Body, Sanctissimi, Body of Christ, of the Body of Christ, Corporis Christi. Nanong kabalduga nakakatamo nining piyestang ini. Lawen tayo ing sasabihan ng Ebanghelyo nganing kayaldawan. Ing Corpus Christi,
literal, ing katawan at daya, ning ginutamong Kristo, inampang na at gagampanan tamo king banal a Eucharistia. Dapat in Corpus Christi, in katawan ng Kristo, iyapin in komunidad, in Santa Iglesia, the body of Christ, aliwam mo iya ing tatanggapan tamo ng komunyon, pero in the body of Christ, in katawan ng Kristo, atin niyang miyembro. At isan Pablo ko komparane deng miyembro king metong katawan. At isan Lucas king Ebanghelyo tamong eni, lalarawan ing biena ning komunidad, ing biena ning katawan ng Kristo. Lawen tayong sasabihan ning Ebanghelyo. Mumuna, bayo ining binasa tamong Ebanghelyo, ing ginutang Yesu Kristo, peparalana lang tidwa-tidwa. King misyon, din kaya lang alagad. At kay baddang meg-misyon, meg-report la, may balik la. Sabi ng ginutang Yesu Kristo, tara, muntatamo kayong tahimik alugal, painawa ko pa. Pero deng tao, abalitan dang mama ko la. Anya, penalukyan dala, rin ginutamo kay Yesu Kristo, elaman may kapagpainawa, deng apostoles. Minuna alap pa rin tao, king ginutamong Yesu Kristo, ketang pupuntalan dang tahimik alugal. Anyapin magumpisaya, ing kakatamong Ebanghelyo, tinggap nong Jesus ding kekaldan, at tiro na la tungkol king kayariyana ning Diyos. Tiro na la. O nga niyang bebengi, no? Nga ring disipulos, paulian mo no rin. Maranop no kanyan. Balang makapunta ka ring baryo. Baka nita manakit lang pamangan. Nang gawa na ng ginutama Yesu Kristo, pakanan nyo la. Mag-complain na rin disiplos, o lima lang tinapi ang pong adwang asandeng daralami. O sige, kanining gawan nyo. I-grupo yun lang tsa 50-50. At kinuha na la deng 5 tinapi at adwang asan. Tinalangayaban wo, pepasalamat siya king Diyos para kareti, piraso na la, at saka no diwang karing alagad, ban ipamyero karing tao. Iting depat na ning Ginoo, kinuha na la ring tinapi at adungasan, tinalangayaban wo, pepasalamat siya, pemiraso na la. Isang Lucas, sinulat ni bandang 85 AD. Pero isang Pablo, king kadwang pamamasa, karing tao, Korinto, sinulat niya naman ini. Anyang banduang 55, 54, 55, o 53, 54, 55. Bandang banduang ito. So mas mumunay isang Pablo, kinwaning tinapi, pasalamat siya king Diyos, pemiraso na ing tinapi at ngana, itiing kanakong katawan, midawon para kaya kayo. Dapta nyo iti bilang kapigaganakan kanako, kinwa na ing kopa, makanya ng gewana. Iyang gagampanan tamo, keng misa ng konsekrasyon. Ang ginutamong Yesu Kristo, pepakananal ring dakal. At nga ng San Lucas, dakal la, reng may kapangan ilangan, mengan la, at kinabsila, may kasobra la pang 12 kaing. O ini in komunidad ng Kristo, alalarawan ng San Lucas, in Corpus Christi, nanong pamigo na mapwede tamong lawen, muna, deng tao, aladeng patugot panalukyan ang ginutamong Yesu Kristo. Daman agan na kang mangan. Daman agan na kang mangan. Pati nga pon, anyang mag-complain na rin disipulos, bebengi na, anyang ayalakdang
ilaman siguro dalupa na lo. Siguro yung ginutamong Yesu Kristo, magaling niya talagang magsalita at manusplika tungkol king kayarianan ng Diyos, hanggang king ding tao o iting pagkabsina. Mabsina lang daramdaman de yung ginutamong Yesu Kristo. At yung ginong Yesu Kristo mismo, kapanwalan tamo, yang mangat mo, king bietam, yang pakabsi, kaya katamo. Ing banal na Eucharistiya, sakramento yang pakabsi, kaya katamo. Yang gaganap, kaya katamo. Kakadwa, ing solusyon, king danop daring dakalataw, nga ng San Lucas, 5,000 lalaki. Edo pa binilang deng anak ng pumbabae kanita. So karkalda, 5,000. Deng pepa kananda. Ing solusyon, aisipan daring alagad, at oy ni puing milagro na ning multiplication of the bread, of the loaves. Ne? Ing solusyon daring alagad, salila, kumalaking luwal, banpakanan laring danupan. Ing solusyon na ni ginutamong Yesu Kristo, dalayo ke ni reng 5 tinape at adwangasan. Ing solusyon, alayo keng luwal at keng kilob. Happy Father's Day. Ing papil dareng tatang, manintun solusyon. Nung biyasang manintun solusyon, pwedeng maging tatang. Kasi na yung ating problema, takasan me. Luwalan me. Ali, ing solusyon o ing tatang, manintun yang solusyon. At kining ginutamong Yesu Kristo, meging tatang iyo, karing dakalataw. Kinuano ring 5 tinape. Benendisyon na lang. Pemiraso na lang. At pemyena lang. Ing solusyon, king danop, pamidakayan. Nung ating 5 kilong abyas, idake me. Gandi takyamo, dakala ring makapangan. Makanya niya ing Eucharistia. The Eucharist should lead us to the multiplication of loaves, to sharing king pamidakayan. Uling king pamidakayan, o ining tauling punto, dakala reng makapangan, dakala reng kumabsi, at kening kwento ng San Lucas, dakala pa sobra. Ikit ko po yun yung February 11. Dakala reng minye. Emo kayong piyesta siguro, pero pabanwana. Dakal kami kakanan. Dakal lang minye niyang piyesta. Kaya ba't na ng piyesta? Dakal sobra. Dakal memye ditak. Dakal ating memye dakal. Pero dakal na rin memye. Oita in corpus Christi. Panalangin taong po kaniting misa. Ing mumuna nung ipanalangin tamong asentro tayo yung kaya katamong panimanman king Ginong Yesu Kristo king Eucharistia ababye king kayang katawan at daya para kay katamo ban kanita neng tatanggapan tayo makapamiyatam nung makanano ng binying sarili na kay katamo tinggap tayo, tayo sisikap, tayo sa sarili nan. Nune, idaki tayo karing aliwa, banting upayang ding aliwa, kumabsila, makapangan la, maging miyembro na la, ng Corpus Christi. Ita po yung grasyang panalangin tamo, at agkatan ko rin ay gadaganang tatang, at yung na panimunanda itang kilibayan, pamag-share
king karelang pamilya. King mismong pamilya, manimunaya sana, mangibaboy in Eucharistia as sharing. Tula, problema, pamangan, emosyon, tula, aili, i-share keng pamilya. Kanitaya maging Eucharistic in kakatamong pamilya. Talakadamong pong ini at ipasyag tayong kakatamong kasalpantayanan. Inamongan Sasalpantaya ko king Diyos, si panglubos mayupaya, linalangking banuang ponyato, at nga Yesu Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Tengagliking upaya ning banal Espiritu, ibait kang no na Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipa ako king krusmete at mikutkut, timipaya karing mete, king katlong aldo sinubliyang medye, pepay tasya banua makluklok, wananin Diyos ibang lubos mayupaya. Ba't ka rin, magbalik ka naman ketiban mo kum ka rin mabiyayang pong mga mate. Sasalpantay ako, king banal Espiritu, king banal kapulungan katolika, king pami sa makbing banal, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang miring mete, at king biel ang anggo. Amen. Manalangin tamo king ginutang Yesu Kristo, ape parakal karing tinape, para karing danupan, at magnasang misan metong karing tao, ang makapadurot king metong ng dulang, nga tamong makibat, Ginoo, maging tinape nakasana ning biyemi. Ulitan tayo. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong akasalpantayanan, king mabilog ay iglesia. Manalangin tamo king ingaldo datangya, potang ding sablang kikilala kang Kristo, bilang karelang Ginoo. Luklukla king metong mungdulang ng Eucharistia, inya ang aming manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong alugod, ding sablang susuyo, manalangin tamo king ingaldo datangya, potang ding sablang balayan at bansa, atuklasanda ing sikanan lugod, king metong at metong inyayaming manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong dang tula, ring sablang anak, amig primera komunyon, king banwang iti, ipanalangin tamo ing potang daratang ing kasakitan, manatili lang tapat king Ginoo inyang aming manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king kaligaligan daring daralan kasakitan, pauli ning danop, pagsalbat at sakit. Manalangin tamo king Ginoo maningaldo datangya, potang ding sabla mirenan lang katuliran, at akit dang magalang ing karelang dignidad, inya ang aming manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong apamikalukuran, kaniti at karing sablang komunidad Kristiyana. Manalangin tamo king Ginoo, baning kekatamong Eucharistia maging migityang mabye, at pasulungan na ing kekatamong lugod, inya ang aming manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Ginoong Jesus, binye mo kaya kami ing kabilugan mong sarili, gawan mo kayang tanda ning kekang lugod, at saupan mo kaming niye para king metong at metong, kapaminataning kekang upaya, ikang mabiyeming Ginoo, manggaman king alanganga. Amen. Din kaya katamo pong collection para king misa, muntala king family life and apostolate, ning CBCP ang papaning Archdiocese. Kadwa kay bat na ning komunyon, ala tamong announcement nune, mika prosesyon tamo ning Santissimo Kilub ning Shrine, at mika benediction tamo.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo't ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning ginuiting daon karinggamat mo. King kapuri ang po ni kaligay ning lagyuno. King kasaplala tamo ting mabilog ng banal na kapulungan. Ginumanano na sanang ing tinape at kalis adaraon mi, iyatad na king kekang iglesia, ing pamisan metong at kapayapan at atalakaranda. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayo, At kekan timorin. yat nayoring pusoyo, Makayat na nalaking gino. pasalamatan tayong ginwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Diyos king alangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. King tauling apunan, kabang makaluklukya king lamesa kambering kayang apostol, dinawon na ing kayang sarili keka, anting alang musing akordero, ing matatanggap aayin, ababye ganap akapurian keka. I Kristo binyena ke kami, iting kapigagan akan king kayang pamaylasa, ban ipagkalam na ke kami, ing kayang makakabos a upaya, manggaman king kapupusan ning panahon. Kaniting maulang sakramento, pakanan me ing balayan mo, at pasiknangan mo king kabanalan, ban ing pamilya ning meto ketawan, lumakad ya king sala ning metong akasalpantayanan, king metong pamisamak king lugod. Lalapit kengeni kaniting makapagmulalang sakramento, ban makisulu king kekang dulang, at sumulong king wangis
ning sinubling mebie Kristo. Ingiyatu makisan metong iyo king banwa, ban ikanta ing bayong dalit ning pamaglalang, kabang sa sambanda kat pupurian manggaman kapilan at ngaming kakanto. Banal mingib pa, karapat dapat nakang puriyan ning metoyatu, uling king kapamilataning kaya kang anak Yesu Kristo ang ginumi at king kayupayaning Espiritu Santo, dininan mong biye at kabanalan ning sabla, alakang tuknang mamaus king kaya kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo ang king kayalbug na, ing dalise daon miyampang iyo, bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipapagamwamumi ing pabanalan mula king Espiritu mureting ayin adaralamit daraon keko, ban maging katawan at daya no ning kekang anak Yesu Kristo ang ginumi, aminutos ke kami ban pagmasusyan miyo iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyaya yo, kinwaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso ne ing tinape, at binyene kaning kayang disipulos at ngano tanggapan niya iti ikongan at kananye iti yung kanakong katawan amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinuha ning kalis, pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, at binyene karingkayang disipulos at ngano, tanggapan iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ipagaganakan mi kamatayan ing kaya kanganak amay ngabus kaya kami ing kayang maligayang pamanyubling mebye at ing pamaytas na banwa kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo inyadaraon mi akeka bilang kapasalamatan
iting mabiye at banal na sakripisyo. Balikdan mi ing yayayin ning kekang Santa Iglesia at lawan mi ing midawon king sarili no. Paulin ning kamatayan no, ikuha na kaming sinut keko. Pagkalam mo king ikaming misulusulo king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king Espiritu Santo at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesanang metong ay langanggang daon keko, at papalyarian na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang Santo, muna kambe ng Maria, kapilanman Birhen na induning Diyos, kambe ng San Jose, kayang esposo, kambe ring Juan ay apostol at maligayang martires, at kambe ring sablang santo. Paulining pamamilatan do, manalig kaming mirinan kasaupan na lang patanat, king arapan mo. Ibpayit isa ng ayin ning pangasut mikeko, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilugayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ing kekang Santa Iglesia, kasalukuyan maglakbe ketiking yato, kambening kekang talasuyo, ipapa Francisco, ing kekaming papo, ing kekaming obispo, Florentino, ding sablong obispo at pari, at ing mabilog mong balayan ay natbus ning kekang anak. Ipapakiramdaman mong mit mong pakalulu ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marapkeko, lunusan mo ang mga tipunan ding sablamong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ding kapatid ming miyango na biye, at ding sablang keka may matulat may muna ketiking yato, malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi aking uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Baan king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos.
O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ika mabibiya at magari, manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman kaya kayo. At kekan timurin. Ipagit tamong ining mikakami atong tamok ing kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo yung milalakok yung kasalanan ng yatu, mapalad la rin mayayaos para makisulo kingapuna na ng Ginoo. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat igkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual na pamakinabang. Nasus ko sa salpantayanan ko king atsuko, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ko may gitking sablang bage at pagnasan ko yung tanggapan da ko. Dapat pauli na ningining pinandi tera katanggap ng sakramento. Umeka mo man spiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at suka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keko. Emo pain tulot kapilan man ng mikawani ko keko. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoong Yesu Kristo, babiyan mo kaya kami ing kaya kang katawan at daya, king Eucharistia, anting metong katanda, king agyamang ngini, karake mo na kami, king biyemo. Manano na sanang akamtan ming lubos iti, king kayarian anong no ka mabibiye at magari, manggaman king alanganga. Amen. Siklod kayo po. O sakramentong malamal, mipnuka king ligaya, Sablang purit pasalamat, mibiyengan sa ka. ipami at kabanwa misamba niya ilagiyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ng lum mo kaya tisuli pantibanwa. Inka kanan mi kingal do ibiyan mo kaya kami kingal ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi keka. Antim pa mamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangyay mo kaya pa isaul kintukso, nanikabos mo kami king marok. Bapo Mariamit mo kahing grasya ang ginong Diyos at tsukeka, doon ka karing sablang babay at nunya panamaning bunga ng atyan mo Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, si panalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oros, ning kamatayan mi, amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu, Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alanganga. o sakramentong malamal, mipno ka king ligaya, Sablang purit pasalamat, mibiyengan sa ko. ipami at kabanwa misamba niya ilagiyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ng lum mo kaya tisuli pantibanwa. Inka kanan mi kingal do ibiyan mo kaya kami kingal ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi keko. Antim pa mamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangayam kaya pa isaul kintukso, no ikabos mo kami king marok. Bapo Mariamit mo king grasya ang ginong Diyos at tsukeka, doon ka karing sablang babay at nunya panamaning bunga ng atyan mo Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oros, ning kamatayan mi, amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu, Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanganga. o sakramentong malamal, mipno ka king ligaya, Sablang purit pasalamat, mibiyengan sa ko. ipami at kabanwa misamba niya yung lagiyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Inka kanan mi kingal do ibiyan mo kaya kami kingal ngeni. Poni patawad mo kaya kami ding sala mi keko. Antim pa mamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya pa isaul kintukso, no ikabos mo kami king marok. Bapo Mariamit mo ka king grasya ang ginong Diyos at tsukeka, noon ka karing sablang babay at nunya panamaning bunga ng atyan mo Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oros, ning kamatayan mi, amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu, Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alanganga.
Ikanta tayo po yung Tantum Ergo. Sine benedictio procedenti ab utroque compassit laudatio. Dininan mo kaming tinape, ba't banwa? Apanipataning sa Manalangin tamo, Ginong Diyos, kapamilataning misteryo ning kamatayan at pangasubli ng may biyening bugtong mong anak. Depat mo'ing pamanatbus king meto ketawan, king mipdong kapanaligan, papasyang meeting misteryo ning sakramento ning Eucharistia. Saupan mo kami, bandago lalang likating bunga na ning dapat mong pamangatbus, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Mipuri ang Diyos, Mipuriing Diyos. mipuri ang kasantusan ng lagyo, Mipuring kasantu-santusan ng lagyo. mipuri Yesu Kristo, Diyos ang taong tutu, Mipuri Yesu Kristo, Diyos ang taon tuto. mipuri ang lagyo ng Jesus, Mipuring lagyo ng Yesus. mipuri ang puso ng kakamal-kamalan, Mipuring puso ng kakamal-kamalan. mipuri ang kasantusan ng daya, Mipuring kasantu-santusan ng daya. mipuri Yesu Kristo, King Santissimo Sacramento ning altar, Mipuri Yesu Kristo, King Santissimo Sacramento ning altar. mipuri ang Espiritu Santo yung mapamatula, Mipuri ang Espiritu Santo yung mapagmatula. mipuri ang emunanong degulaning induning Diyos, si Mariang kasantusantusan, Mipuri ang emunanong degulaning induning Diyos si Mariang kasantu-santusan. mipuri ang mapalad at emimusingan ng pangangakagli, Mipuring mapalad at emi musinga ng pangakagli. mipuri ang maligayan ng pangadalaban
banwa, kaladwat katawan. Mipuring maligaya ng pangadalabanwa, kaladwat katawan. Mipuring lagyo ng Maria Birhen ng Ponindo. Mipuring lagyo ng Maria, Birhen ng Pongindo. Mipuring maligayang San Jose, kalinis-linisan ng esposo. Mipuring maligayang San Jose, kalinis-linisan ng esposo. Mipuring Diyos, karing sablang anghel ampon santo. Mipuring Diyos, karing sablang anghel ampon santo. Manatili tayo pong tahimik at makasiklod. Panalangin king Birhening Lourdes, itamungan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balumuin ka na akong kailangan, ing ka na akong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit na kaking groto ni Karin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuario, iba't ka rin payabot mula din kay kang kasaupan, at dakal na lang masakit kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sana may pagkalub ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo. Panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko, king kekang ligaya. Amen. Amen. Ipami at yung kabanwa misamba niya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng lub mo kaya tisuli pati banwa. Inka kanan mi, King Aldoldo, ibiyan mo kaya kami, King Aldong eni. Mpo ni patawad mo, kaya kami ding sala mi keko. Antim pa mamatawad mi, karimi kasala kaya kami. Mga yan mo kaya pa isaul kintukso, nun ikabos mo kami, King Marok. Baka po mariamit mo aking grasya ang ginong Diyos at tsukeka. Tuwan ka karing sablang babay at tuwan niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngeni at king oras, ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alanganga. Talakad kayo po. Ken pong Biyernes, June 24, alas 6 ning bengiya ing katamong misa para king solemnidad ning sagradong puso ng Jesus. So holiday of obligation niya mo naman po ing Sacred Heart. Ing ginumanatili kaya kayo, At keka antimorin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ing ipating anak ating banal na espiritu, Amen. ing misa may arine umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.